Иван Вида, десното крило на екипата на Олимпиакос, еве трет надпревар, трета победа за вас. Се чини дека не беше толку лесно на теренот, како што покажува победава. Da, nimalo laka utakmica i nimalo laka pobjeda. Naravno, treći je dan, treća utakmica za redom, ali prije svega i naši protivnici danas, znači ekipa Golden Arta, jako dobru utakmicu su odigrali. Stvarno jedna mlada ekipa koja igra dobar rukomet i morali smo se evo do zadnje praktički sekunde potruditi da pobjedimo danas treći put za redom. По настапите во Хрватска и во Франција, еве Иван Вида е во Грција сега, како е таму нивото на ракометот и дали за тебе тоа е еден чекор напред во кариерата? Pa naravno, to je u svakom slučaju jedan novi izazov. Evo, bio sam dugo godina u Hrvatskoj igrao i onda sam prošle godine bio u toj Francuskoj gdje je sve na iznimno visokom nivou, ali evo sad sam sretan da sam u Grčkoj Olimpijakosu gdje se rukomet diže stvarno iz godine u godinu i sama reprezentacija i prvenstvo i mislim da imamo jednu dobru ekipu i evo veselim se vidjeti šta će sezona donijeti. Утре во очекува финалето против Еврофарм Пелистер. Сочувавте ли дел од силите на овој натпревар? Дали се штедевте, дали не одигравте на максимум и колку добро го познавате македонскиот тим? Da, nismo se nikako štedili danas, išli smo na maksimum, a sutra naravno protiv jednog Eurofarma koji evo igraće Ligu prvaka, prvaci Makedonije i stvarno bit će jedna dobra utakmica, vjerujem da ćemo dobar otpor pružiti, evo, iako su oni možda favoriti na papiru, ali mi ćemo dati sve od sebe. Hvala vama.